mugi tansah manggih ing kawilujengan. Ibu Surani hanya jadi dikanut satu gambar konon-konon menambahkan alam ruang alam di alam ekor kanan baru ekor dipunya satu bawah kanan baru toyo hanya jadi dikanut satu gambar kasih hancur darah tua Wito itu mungkin nanti waktu dalam soal-soal dan sama-sama sama kita juga. Kami diatur, kami salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
yang kedah api-api tinggal pengatos atau sakit gagal hujan catur condro ngambaki alam catur hanggo jati dinayang sarining pratwi bani bayu lewat banyu temurunipun roh suci ponco condro ngambaki alam ponco yutmo jati sat condro ngambaki sat luko jati jabang bani sampun pinaringan sifat canggung Sabto condro ngambaki alam sabto kawoso jati jabang bani sampun pinaringan ponco trio menawipun kersaken lain sampun bangkit waluya jati jati temah walu cakep saluku tunggal nutupi bawana wasana ngenengaken ponco nyo papat benerat sayuga sindikara hanut laksitaning brata inggih bodro hirawana nawa condro ngambaki alam nawa purna jati jabang bali sampun kedawan temurun iya langsung bendogo giri kanthi ketara sabto mulya cenger ijilira sinangan kadangira catur sayuga mijil saking jojo trimijil saking mado ino inggih punika kakang kawah roh muka abdi ari-ari kabeh bareng putra dugi sepepen pinaringan asma Rijal Khairul Masduri Rijal Khairul Masduri program lokran langkung kanthi yuswa kali 2 tahun sampun titiwan inggih menika mengku wanita inggih menika kleresi kabeh bareng putra dugi sepepen pinaringan asma Rijal Khairul Masduri Rijal Khairul Masduri program lokran langkung sampun yuswa kali 2 tahun sampun titiwan inggih menika mengku wanita inggih menika kleresi ing wekdal menika mangku panjenenganipun Royal Roro Ayu Nurul Fikriah putri saking Bapak Anto Sukino almarhum Ibu Mak Maisarah saking Bener Pilangsari Gesi Sragen. Niki Pak boten ngali nggih disenenipun sedaya wonten nggih menika bibit tali Jawa Tiga tak bebarane wonten Jawa Tiga. Ini begini tak berapa dipun mungkin doyo menika sami kawah menika ngantos apik hargane berarti ngantos kawah satu nggih Pak nggih. Sekalipun produk kekatan bisa saking sasoro pawian untuk dengan Mengenai sebelum melakukan hal melaksanakan dari kota Jawa, pendidikan dan teman-teman dari ini, kita dapat menjadi semua orang dan melakukan kembali jadi dengan sekolah bahasa ini. Pencegahan, pencegahan dari usaha, pembinaan dalam sewa-sewa, bersama teman-teman sama kita semua. Kemudian kami silam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad.
ودواه سبيل الله أجمعين والحمد لله رب العالمين حمدا ذاكرين حمدا غانمنا حمدا يكفي نعمه ويكفي مجده يا ربنا لك الحمد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك سلامة في ديني وعافية في جسدي وذرية في وبركة في رزقي وتوبة قبل الموت ومغفرة بعد الموت وهون صوت الموت ونجاة من النار وأول الحساب سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم kenang-kenangan buat cerita. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد الله الكريم Lupa. الله أكبر الله